Ni by'agaciro nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda kwa mukomeje kubana natwe hano twatambutse ibiganiro byiza biba birimo amakuru agezwe mu masaha atandukanye y'umunsi nduzicukumbuye ndetse n'ibiganiro mu bisata bigiye bitandukanye. Nitwa Ruben Masengesho nkuzaniye amakuru agezweho. Ndasaba kubwira ko Minisitiri wa Siporo Mukazayire yakase umuziki biratinda. Ndaza kukubwira aho byinshi naho byabereye. Ndaza no kubwira ko mu karere ka Nyaruguru hari abayobozi bavugwaho kurya ruswa, kandi ndaza kubwira ko abantu 59 bashaka guhatanira gusimbura depite ikitegetse weguye. Bivuze ko abantu 59 bari gushaka umwanya umwe wo kujya mu nteko. Ndaza no kubwira ko hanze u Rwanda opozisiyo irahatira Tshisekedi kwicarana na Kubera ndetse na Nanga aho ni muri Kongo. Mu Burundi ndakubwira ko Burundi bushinja Abanyarwanda kujya kwibayo kubera inzara. Ntabwo bisanzwe. Ndaza kubwiraho byinshi nkubwire n'uwabivuze. Ndaza no kubwira ko Trump yateguje kurasa Oman yitambika umugambi wo guhagarika intambara muri Iran. Izi ni ingingo tugiye kwakira n'amakuru yacu. Reka twitse tuze tuyaramba umenye byinshi biri kuvugwa hirya no hino mu isi muri aya masaha. Aya makuru reka tuyanziye kuri ngivuga yuko Minisitiri Mukazayire yakase umuziki biratinda. Minisitiri wa Siporo Mukazayire yakangaranyije imbuga nkoranyambaga nyuma yo kugaragara arimo kubyina indirimbo Mad Over You y'umuhanzi Runtown ukomoka muri Nigeria. Ni mu mashusho y'amasegonda 28 agaragaza Minisitiri Mukazayire agaragiwe n'abakobwa b'inkumi batatu babyina indirimbo Mad Over You y'uyu muhanzi ukomeje kubica bigacika. Aya mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga nko kuri konti ya Instagram y'uwitwa Salaha Sante, agaragaza Minisitiri Mukazayire acinya kadiho n'izo nkumi babyina iyi ndirimbo ikunzwe n'urubyiruko. Ubusanzwe Minisitiri wa Siporo Mukazayire ni umwe mu bayobozi by'umwihariko bakundwa n'urubyiruko. Kuva yaba Minisitiri wa Siporo, inshingano yahawe avuye ku mwanya w'ubunyamabanga bwa leta yakomeje kwigarurira urubyiruko rukamubonamo ushobora gukora impinduka muri siporo ndetse no mu myidagaduro. Uyu muyobozi akunze kugaragara mu bitaramo bitandukanye by'abahanzi Abanyarwanda mu rwego rwo kubashyigikira no kubereka ko igihugu kibari inyuma. Minisitiri Mukazayire ni umwe mu bitabiriye igitaramo cyo kumurika alubumu Vibranium ya Neringabo na Platini cyabaye umwaka ushize. Aya makuru reka tuyakomeze mu karere ka Nyaruguru mbabwire ko hari abayobozi bavugwaho kurya ruswa. Bamwe mu baturage bo mu kagari ka Ramba umurenge wa Mata mu karere ka Nyaruguru barashinja bamwe mu bayobozi kubaka ruswa kugira ngo babone serivisi zitandukanye. Aba baturage bavuga ko ruswa igaragara cyane muri gahunda ya Girinka, aho ngo basabwa gutanga amafaranga yitwa ay'ikiziriko. Ni mu gihe kandi ngo iki kibazo ngo kigaragara no mu gushyira ku rutonde abagenerwa inkunga y'ingoboka, aho abageze mu zabukuru ngo basabwa gutanga akantu. Umwe mu baturage waganiriye na Umuseke utifuje ko amazina yatangazwa yavuze ko guhabwa Girinka hari abasabwa amafaranga 50,000 mu gihe abashyirwa kuri gahunda y'inkunga y'ingoboka basabwa 5,000 amafaranga y'u Rwanda. Uyu muturage yavuze ko hari uwigeze gutanga 25,000 ariko inka yari guhabwa muri gahunda ya Girinka ntiyayihabwa. Yavuze ko abaturage babura aho batangira ibirego kuko bakeka ko abayobozi bo mu nzego zitandukanye baba babizi. Undi muturage yavuze ko hari umukecuru utishoboye utagira umwana cyangwa ahandi akura ubufasha, ariko akaba amaze igihe asabirwa gushyirwa muri gahunda zifasha abatishoboye ariko ntibikorwe. Abaturage bavuga ko iki kibazo kitagarukira kuri gahunda ya Girinka n'inkunga y'ingoboka gusa, ahubwo ko hari n'ibibazo bijyanye no kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Bavuga ko hari uwishyura mituweli ariko nyuma y'amezi akajya kwivuza akabwirwa ko atishyuye ndetse rimwe na rimwe agasabwa kwishyura inshuro ebyiri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ramba Patience Impano yavuze ko ibyo abaturage bavuga bishobora kuba bishingiye ku kutumva neza imikorere ya serivisi cyangwa bakaba bamwitiranya n'uwo yasimbuye. Ku bijyanye na mituweli yavuze ko amafaranga y'abaturage atibwa, ahubwo ko impinduka muri systeme zishobora gutuma hari abishyura ariko kwishyura kwabo ntiguhitiye kugaragara muri systeme. Ibirego by'abaturage ku bijyanye no gusabwa ruswa kugira ngo bahabwe serivisi za leta
by'umwihariko muri gahunda ya gira inka bimaze kugaragara mu bice bitandukanye by'igihugu. Ayo mafaranga bamwe bita ay'ikiziriko asabwa mu buryo butemewe, mu gihe abayobozi b'u Rwanda bakomeje gushyira imbere kurwanya ruswa no gukumira imitangire mibi ya serivisi. Reka kandi tubabwire ko abantu 59 bashaka guhatanira gusimbura depite ikitegetse weguye. Komisiyo y'igihugu y'amatora NEC yatangaje urutonde rw'abantu 59 batanze kandidatire bagamije kujya mu nteko ishinga amategeko hakenewe umuntu umwe uzasimbura depite ikitegetse weguye. Mu rutonde rwashyizwe hanze kwa 17 Kanama 2026 ruriho amazina ni ibyangombwa abo bantu batanze. Umukandida ku mwanya w'umudepite asabwa kuba ari umunyarwanda ufite nibura imyaka 21 y'amavuko kandi utarengeje imyaka 30, ari inyangamugayo, adafite inzitizi zituma hatandikwa kuri liste y'itora. Kandidatire igaherekezwa n'inyandiko itanga kandidatire igaragaza amazina ye yose ahwanye n'ari ku ikarita ndangamuntu, umwirondoro ugaragaza umurimo akora, aho yavukiye, itariki y'amavuko n'aho aba, kopi y'ikarita ndangamuntu ye, icyemezo cy'amavuko gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha, icyemezo cy'imyitwarire myiza gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha, amafoto 2 magufi y'amabara. Mu bindi byasabwaga harimo icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje igihe gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha, icyemezo cya muganga wemewe, inyandiko ye yashyizeho umukono cyangwa igikumwe yemeza ko inyandiko yasabwe kandi yatanzwe ari ukuri. Urutonde rwashyizwe hanze rwanditseho ko ari abakandida bemejwe by'agateganyo, ariko hariho abantu 2 bagaragara ko bavutse mu 1994 ndetse n'undi wavutse mu 1995 bigaragara ko barengeje imyaka 30. Harimo kandi abantu bagiye bafite bimwe mu byangombwa batujuje muri kandidatire zabo. Kitegetse wari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yeguye kubera imyitwarire itari myiza nubwo hatasobanuwe mu buryo burambuye ibyo yakoze. Reka dukomereze hanze y'u Rwanda mbabwire ko opozisiyo irahatira Tshisekedi kwicarana na Kabila ndetse na Nanga. Umuyobozi w'ihuriro 64 ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri RDC Martin Fayulu arasaba ko Joseph Kabila wahoze ari perezida na Colonel Nanga uyobora AFC M23 batumirwa mu biganiro by'igihugu. Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko bigiye gutangira. Fayulu yavuze ko aba bombi bakwiye kugira uruhare muri ibyo biganiro bigamije gushaka umuti ibibazo bya politike n'umutekano bimaze igihe byugarije RDC. Mu kiganiro yatangiye i Paris mu Bufaransa, Fayulu yavuze ko Kabila akwiye guhabwa umwanya wo kwisobanura ku birego ashinjwa ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC. Ubutegetsi bwa RDC bushinja Kabila kugira uruhare muri AFC M23 ndetse inkiko zamukatiye igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha by'ubugambanyi n'uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba yaburanishijwe adahari. Fayulu avuga ko ibirego bashinja Kabila bidakwiye kumubuza kwitabira ibiganiro, ahubwo ko byamuha umwanya wo kwisobanura ku ruhare rwe muri ayo makimbirane. Fayulu yavuze ko Colonel Nanga wahoze ayobora Seni nawe akwiye kwitabira ibiganiro kugira ngo asobanure impamvu yinjiye mu bikorwa byitwaje intwaro. Nanga yavuye ku buyobozi bwa Seni cyangwa se komisiyo y'amatora mu Kwakira 2021, nyuma aza kuba umuhuzabikorwa wa AFC M23, ihuriro riyoboye igice kinini mu burasirazuba bwa RDC. Perezida Tshisekedi yavuze ko mu minsi iri imbere azageza ku banyekongo ijambo rirambuye risobanura imiterere n'intego y'ibiganiro by'igihugu. Yabivugiye i Libreville muri Gabon mu kiganiro yagiranye n'abanyekongo baba muri icyo gihugu. Ibi biganiro bije mu gihe muri RDC hakomeje impaka ku mpinduka zishobora gukorwa ku itegeko nshinga. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri RDC rwemeje ko umushinga w'itegeko rigena referendum uhuye n'itegeko nshinga, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ushobora gufungura inzira yo kurihindura bigafasha Tshisekedi kongera kwiyamamaza mu 2028. Ihuriro 64 rihuza abanyapolitike barimo Martin Fayulu, Jean-Marc Kabundi, Moise Katumbi, Augustin Matata Ponyo ndetse na Derisa Sanga.
byatangaje ko kwa 15 Nzeri 2026 rizategura imyigaragambyo y'amahoro mu gihugu hose yamagana gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga. Reka dukomereze mu Burundi mbabwire ko Uburundi burashinja Abanyarwanda kujya kwibayo kubera inzara. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yavuze ko hari Abanyarwanda bajya mu Burundi kwiba, avuga ko bamwe babiterwa n'inzara. Bizimana yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa YouTube witwa Main Switch 157 ubwo yavugaga ku mubano w'u Burundi n'u Rwanda umaze igihe urangwa ubwumvikane buke kugeza ubwo u Burundi bufunga imipaka yabwo. Minisitiri Bizimana yavuze ko hari Abanyarwanda bajya mu Burundi bagamije kwiba cyane imyaka, avuga ko ibyo bikorwa abihuza n'ibibazo by'inzara. Ibi birego bya Bizimana ntabwo yagaragaje imibare cyangwa ibindi bimenyetso byihariye bigaragaza umubare w'Abanyarwanda avuga ko bajya mu Burundi kwiba cyangwa aho ibyo bikorwa byaba byarabereye. Mu bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi, Bizimana yavuze ko u Burundi nta kibazo bifitanye n'Abanyarwanda cyatuma batabana neza nabo, ariko ashimangira ko kugira ngo umubano w'u Burundi n'u Rwanda usubire ku murongo, u Rwanda narwo rugomba kugira uruhare. Yagize ati ku ruhande rw'u Burundi nta kibazo dufitanye nabo cyatubuza kubana nabo neza. U Burundi n'u Rwanda bimaze igihe bifitanye umubano utameze neza, cyane kubera ibibazo by'umutekano n'ibirego impande zombi zigenda zishinjanya. Reka y'amakuru yasoreze kuri inkuru yuko Trump yateguje kurasa Oman niyitambika umugambi wo guhagarika intambara muri Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye gutangaza ko ashobora kugaba ibitero kuri Oman mu gihe yaba ibangamiye gahunda ze zo guhagarika intambara Amerika na Israel barwanamo na Iran. Trump yabitangaje kwa 17 Kanama mu gihe akomeje kugerageza gushaka uko iyo ntambara imaze hafi amezi 6 yarangira. Nubwo Trump yakunze kuvuga ko intambara izarangira vuba, ndetse mu mezi ashize agashimangira ko hashobora gusinywa amasezerano arambye y'amahoro, kugeza ubu nta gikomeye kiragerwaho. Muhoraho Rumuzi ufite uruhare rukomeye mu bucuruzi bw'isi kandi unyuramo hafi 1/3 cy'ibikomoka kuri peteroli binyura mu nyanja, umaze amezi menshi ufunze kubera intambara Amerika na Israel byagabye kuri Iran muri Gashyantare. Iran iri mu majyaruguru y'umuhora mu gihe Oman mu majyepfo yawo. Ibihugu byombi bimaze igihe biri mu biganiro ku bijyanye n'uburyo wagenzurwa. Trump yabwiye Fox News ati Oman niyitambika mu nzira tuzayitera ibisasu biremereye. Trump avuze ibi mu gihe no muri Gicurasi ubwo yari mu nama y'abaminisitiri yateye ubwoba Oman, avuga ko Amerika ishobora kuyituritsa mu gihe yaba ititwaye uko bikwiriye. Inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, inaha dusesha amakuru yaragezweho. Tubashimira ko mukomeza kubana natwe, n'ubundi mukomeze mudukurikire hano twatambutse ibiganiro byiza twizera yuko bibanyuranye. Nitwa Ruben Masengesho, hagati aho mukomeze kugira umugoroba mwiza. Tuzasubire ku munsi w'ejo, nabwo nzabambagezaho amakuru azabagezweho muri ayo masaha, mu masaha y'uwo munsi atandukanye. Ibihe byiza.